Bešir i Gulić, Grobroje! Alex, Luis Pepiano.
Thank you.
bliže! Eso! O, Teus, bliže u igru! Eso,
Pirro! Darcio! Treba tu na drugi hejder, ne sam lav, ajde. Konec prvega poločasa med Šimonami Lumpija in Grojevim Grosupljem. Po prvem poločasu izid 1:1. Za gol se bo zadovoljil Stojaković, potekal je... Najbliższy
Proč Čandić Stadion.
Kodek Maro. Finala tudi v dvojnici napada, zapuščanja s Edom Zuljanović. Druga pa prihaja Luka Jerin, igralec številka 9.
najava pri gosti, zapušten nas žal Milona, ekipa 15, v igro pa Kepic Kovaš, igralec številka 19. Aj, koncentracija, daj! Numeri cartoni Rossi, Scenica Rosso, Ome Marcello.
Marko Dulić, aplauz za Marka Graničkog svojega najbližega našega 5 a zapušta nas igračika 18 Laković Aleks, Vojilo igračika 14, zaraznik Aljaš. Še izvede drugi igrač, številka 14 Kovač Janov, v igro pa igrač številka 10 Glančik Domov. Vamos!
izigra kraja prigodnih kapetan Janku Sliveč, broj 35, najbliže kvadračnika 7, Pokal Unia poprawiła kolejne
najbolj izhaja najtrofejnejši slovenski klub. Enka Maribor, vsi obliki nogometa, Maribor, najbolj stadioni. Sicer vroče prste ob 13 uri, ampak nič ne zim, tekma bo seveda spektakularna. Često pakamo, da sta na to tekmo ena posljedna, Zemlja gostje, Slavnik, Alec, v drugi minuti. Izrači pa je na to najbolji kapitan Haris Dedić. Spoštovane in spoštovani, hvala, ki ste se pridružili današnje tekme in se vidimo v četrtek do najboljšega kapitana Enka Maribor. Hvala in nasvidenje.